Ba borok bangka. Bor der jang manan kopi peri maliang. Akan ya ko kabot tu ima phaikia. Lovely frame, patapur crossing, लेकिन काफी अच्छा बचाव कीपर का. Pokora, namong ke bujia rok, kek rok, enggak kopi kapsa. Eng sai tong ukui jagi. Jung tong. Ang sali ate. Oh. Ba sana pak nan tong na hari asi insel khair jawang. 15 क्रॉसिंग डाल चुके इस मैदान पर कुछ भी हो सकता है पर ये आसान सा कलेक्शन जोराब वर्मा की ओर से लेफ्ट ऑन की ओर से एक आसान सा कलेक्शन. Hello guys, welcome back to another new video. Tabo hongke sang university wana asal aja koro an department father yang go asal itu. Oh, program kuman hari. Hongke banyak ke kelas pajang ke bawah mungkin ban department itu asal tong belajar. Saya cuma gang kono lagi na pegada an kelas kerja lah tabo tahu break soli jongo. Hongke tujuan juga kelas tong tuan terisha. Hongke ini cindro khela bosoli jongo do. Football match ta ngaman tini khela naya nung tongo abono abo quarter final ko tini class pai khela naya nung tong lai ta ngeni o otong rota ko khana thasing ti punga ngeni li ngati sokya go class kri nei ta bo ka ta khai tong mon chao ke assignment bore nang da ka ta assignment la pro contest lam ja islamic kairata ampai ke match nai thangani ga mama so thani tinte sha wasi pro ko na je famani ke thi khana buas mo rang ta bong ta tin sai ko phungin chau tamo adi khai tam nai chala ba sing sa so lai sing sini exam sagana ka ani ko ta bo internal chini tong ba kya ke tei ani final exam mo meo ga ba asat ta bo kang jato na op ise video ro ba bisa hasal injak Batam kan pungbai usai mi atas yang kasus hanti borok keri hai video start famous tangi pungbai kan pungbai kalau sih nara kan kan awalnya kelas pai malah ya nara pai teta kelas pai tersia malah kan kelan pai mo blog angap pro continue hasil kelas pai kaya ni tak jatuh nasi tak boleh bisingga tola thami janggo yang lo bisa di janggo blog kata dah esok pakai tes tola wa tahu football match nih lagi na ayo bisa gue Hangarai tak ground fishing osan. Hari ko borak tak mungkin ko tumjak nanya irak. Ba borak bangka. Cengnya ko tahu siang ai syar tintan cumi. Beran caza yang tunggu. Angko pin nangge batha ke tong ne. Jaga mangalak sini. Kere nengana segang an bohok wari jangan berder jang manan kopi peri maliang akan ya ko kabot tu ima phaikia logi askan nanyan bagai cover khalejak borong thanin chakang angor nung phaya nang angara pa anghara dol hai nung tongnya heja suruboi Tan ang payan orang neng baik hingga, etan kurang ya tadi. Nengan ang teh kisah tentang shui kasek kap tangkap borak, jangan aja ceng ang orang bising naju tangan, kelasnya kau ya nih. Kau tuh kita bila duita samis sendiri dong kayak ang nenggo hap samus, borak kanan duita samis. Tas bokro sama hamju kelas khai jonge bokro sama ni nabai khang thang tong am snari borago was bas lajak tam tanung tong tamung tong sna ro tamung tong tam tong ba dugan no tam tong ba dugan no ang sa tho tong je aro kon kon ki ko nai tong tama malia ha aikat master Kenala, aikat master, neng tam sa, kelat tunggu jaga, neng kelat player dah nak kita mau, manager dah neng, aikat tu siapa kamu, manager tu buat, ini ciangan lagi, berapa kamu jaga sekali, satu tung mana, bahasa nyanyi buat, Pol Science pesa bawa rural rok dah. Hello. I am
And after this match, IMD by we will witness the third quarter-final, which will be played between IMD and in the last quarter-final. Lovely play, Patakar scoring, लेकिन काफी अच्छा बचाव कीपर का, लंबे कट के कीपर, काबिले तारीफ, पहला सेव निकालता हुआ इस मैच का, एंडी रूल स्टडीज के लिए देखना होगा अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ पाते हैं कि नहीं। शॉर्ट कॉर्नर लिया, उन्हीं के पास ऑफ साइड का एक पर डालिए last option kun ma kari canteen phayo canteen asung dong shu tam na 20 taka na 30 taka dona 20 taka sip sana na jong ko chai miang thau ge ang abro tiếp kari ke yang go khatarama iko sungom tu yasu pokora namong ge bujia ro egg rock nga coffee kapsa eng sai chung okui jagi am sabe ke thai noi chung khela sol chung hoti kaisa last match ge to kun nai lia sanga bung ke tabuk am sa ke thang sinai ja salwa thang ang ka ba khela bahai thang ke khela to kaham nom tha tin krak krak no tu kana first match nang ke pol science by tang rural im di dan kamo ha ni rural im di first match nang ke ajadan ke rural ro pai kya Paulson's Pali Azagabo, second miss Nanke, philosophy by IMD. Na? IMD Maksud. Okay, Arabo, philosophy Palia, Arabo, IMD Ropakia, and first miss on 1 by 0 ball kai paike, second number 2 and 0 kai paike, and the Ropi take at the philosophy 0 ball. I got first miss on first miss Rago team mark and Dakazina. Last ball ni rushi pai shu iporo hurura ro ball sense with team ragu markna je mo game by game masa hal na ni quarter final ba final sab thang nai lega ta team krak krak ba jatna final te team krak na ang nai bi se tini se pass nai wan football match asuk ni che man bal khaso wa chi kum chang man ta tini first time nai wan final question nai ta tau sai nya na nó có tiết tổng một cái tầm nó này thì nhìn như vậy nhìn như trong hình các bạn trong một pass card sepat dengan gak bus lagi kita waktu ini ujung yang naik di bawah tang petang spike lagi ni siapa pokora sabai phege sangte she ground phashinga khela rosa khana chi khoma marang tongo tabula se economics by physical education da bo ta ngai physical education tam economics ko ta jan gol ta khana physical education by zero ko busudan se jama khana le naila zero khalai ban khana karan ro okloga ol da game ro se piro gi thalai sang tam nai ge na kisha nai thang nai kisha ये लेन संगना थ्रो इन का इशारा मिलेगा
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और से Kiri dia kena na. यानी कि Sama tak musa. Ekonomi musa kau musa. डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल Boko saya ni game ni bagai hai naik tu. ये फ्री किक शायद लेंगे जर्सी नंबर 17 मुख्य रेफरी की ओर से एक अच्छा निर्णय और इशारा एक गोल किक का इशारा गोल किक लेंगे इकोनॉमिक से खिलाड़ी जर्सी नंबर 17 का सीधा हाई प्रेस हम कह सकते हैं फुटबॉल की भाषा में Tunggu. Sultan discussion khai tang i live panjang discussion khai tang nogot the panjang ni ko no kumai thui ma lai la thui ei tu na pun tu ang sali ate oh bukor sari pa sana pak nan tong na hare asi insel khai jo ang bukor bageri jo Bang harus rasa dong habis gol masa apa? एक अच्छा पास हुई बुरुस तकनीक और चालाक सा तकनीक बिल्कुल देखने लायक कर्मा वंदा भुतिया जर्सी नंबर 17 वहां पर मौजूद एक अच्छा पास हो सकता था वहां पर ज्यादा प्रेशर बॉल के ऊपर Tinjau एक बिल्कुल देखने लायक ground पर एक फ्री किक माफी चाहूंगा गोल किक एक आसान सा चांस मौका साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहेंगे हाँ बिल्कुल अच्छा पास मुगाबू के लिए मुगाबू सीधा प्रयास पर रक्षाबंदी का उतना ही अच्छा रक्षा बिल्कुल देखने लायक फिर से एक प्रयास जर्सी नंबर 77 लेफ्ट फुटेड खिलाड़ी 2 बार लगातार वो पास निकालने में कामयाब कर्मा वंदा भुजिया वहां पर मौजूद पर जर्सी नंबर 7 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का एक लंबा क्लियरेंस काफी अच्छा सूझबूझ पास एमपी के खिलाड़ी की ओर से मुगाबू वहां पर मौजूद फिर से अच्छा पास पप्पू के लिए पप्पू वहां पर मौजूद रक्षाबंदी का उतना ही अच्छा रक्षा मैं कहूंगा वहां पर बार बार लगातार इकोनॉमिक्स के खिलाड़ी वहां पर और रक्षा करता हुआ अपने टीम के लिए अपने डिपार्टमेंट के लिए देख पाना देखना पड़ेगा who played very well but just couldn't manage to convert Pai katabla section ni game khashi nai thangin nang lai kasang katabla sanga ga thangmane economics way physical education rok thango ke tabla sin games ro sa khamar kana am sa angol khaimar kaise pun video record khainar maya an kana wan sungu ta 5/5 and 1 scoring na physical education rock 5 take na 5 goal hunke और तांसे खमो इकोनॉमिक्स रॉक 1 गोल हास नुकली आता है पना और लास्ट फिशिंग लास्ट में सिनी नुकशु नाइ छोका थाइसले जाम नगो चलो ले जक सुपाना मामा संग मामबाय मामी सं मामा सिंसिमी फाइतंगो वन समान खना जिमि सेमी फाइनल को हाइपन खना नाइजो गलक खना आनि टेस्ट दंगो परि फुजा जाने किसा अंदर 2,000 years later. Of the 7-a-side inter-department football tournament. Will it be Andy Maqsad? Is they are leading 1-0, and will the Department of Physical Education be able to turn the table? नंबर 10 अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 के लिए एक डिजाइन प्रयास में कहूंगा वो कनेक्शन तो बिल्कुल सही बॉल के साथ पर वो दिशा देने में नाकामयाब होता हुआ खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 अच्छा फुल बैक हम कह सकते हैं तकरीबन 10 या 15 क्रॉसिंग डाल चुके इस मैदान पर कुछ हो सकता है बड़ी आसान सा कलेक्शन जोराब वर्मा की ओर से लेफ्ट ऑन की ओर से एक आसान सा कलेक्शन जर्सी नंबर 11 यहाँ पर ड्रिबल करना चाहते थे बॉल के लिए गिरता हुआ जमीन पे गिरता हुआ खिलाड़ी एक आसान सा हमारे मुख्य खिलाड़ी को
यहाँ पर अपील करता हुआ सार के लिए पर मैं सभी दर्शकों को बता दो हमारे मुख्य रेफरी के रूप में है जो इंसान काफी अनुभवी रेफरी हम कह सकते हैं हुआ मैच का तापमान बढ़ता हुआ सीधा प्रयास एलेक्स का पर एक प्रयास हम कह सकते हैं जर्सी नंबर 11 यहाँ पर मौजूद to the winning team. Well played, boys. Well played. Tini ke final hindi dugan ba sajungman marti. Final hindi sajugi rumak like ya. Ayam di maksa dok pai kya. Final. Jam na chuk suka. Itu di horang ka.